Okay, subsibili po, 84 na kituwa with our program at kami manin dito lang po kasamitan ng radio station din Tire, Cagayan Valley, 97.7 Sweet Radio, Santiago City, Nagsam. Dagiti pangablaaw nga hantang nga malpas launay, dati tikin ato nga si Mang Pat. Apo, akat pagyamanon mi, apo ti pag panagte-text ka na kami, nga oray kami mabasbasa ket. Mungarod. Agtultuloy kilat nga ag-text. Thank you so much ket dispensary nyo na kami nga mabasa apo. Okay, hello Kuya Jun na nating John Mark. Pagrit man apo ti ni Mashi Norma. Ayan, Mashi. Kung nakin ni Mama. Mamshi, siguro ata, Mamshi. So, Mamshi, kung natin, Mashi. Siyempre, adi siya maroon Papsi din, Mamshi ata. Papsi, Fred, kento ikapsat ko nga ni, nga agtug-tugkal, ti cellphone na, nanipod pa itatay bigat, bagor orayan na kano, ta programa yun. Parigas man di alas 3, alas 3 bangon, thank you. From 8920. Nata. Agor ka, dubli-dubli nga min nagito yung nagtitext eh. Nagchat ni Bigoy tatay. Ano na? Bagay, sa nang bagamalam, nag-text nagtatay kanya mo na, haha. Dim sa pay na-receive, kablawak latan ni tatay. Kalapas nagluto ti saluyot, kan rabong nga inabraw. Wow, I miss that tatay Felix. Kinibagot ko nga ni Christine Joy kabulanan nan. Asidigen rumor ni baby. Hehe. Wow, paikan tayo kano, jay dungdungwen kanto or si siwit para kadagayay kabaryawan mi. Jay arwas jadi. Arwas jadi. Okay. I want the problema with that and kada kiti naka-online pa lang kaman kang kundaway na kita Wan. Amak pakirit mo man jay anak ko nga nagkasangay no bigat nga ni Sandra ken ni bakit ko nga kasangay mo tununain. Tinagkablaaw Jomar Taliedo. Salamat. At nag-text mo at nibalasan ko nga Jan Feliz ko na good afternoon. I send this message just to express how thankful I am to all the persons who took their time to remember me yesterday on my special day. Jan Feliz, have a blessed Sunday. Kung ano tayo anak ko. So once again, belated happy birthday, Basang. Hello to Auntie Sonia Castillo Santiago. Hello to Jane Edra. Hello to Amy Orke. Hello, welcome back FDD, Auntie Ida Clinton, Eliza Kera, Island 4, and to others for watching. Hello to Midna Melchor. Hello to Elizabeth Lagutaw. Hello to Junior Tolentino. Hello to Jeff Pangted. Hello to Topher Suri. Hello mga idol from Antores. Hello to Janice Tumbaga. Hello to Topher Suri ulit. Hello po watching from Singapore, from Cheryl, Rose, and Javier Menor. Pa-shout out po from Gonzaga, from KD Bivit the second. Hello to Kuya Mark Rabahal. Hello to Dayan Santiago Galupe. Hello to Ruena Kairel. Hello to Nori Maestro. Basa kami na ito yan. Hello to Evel Noxid mo. Hello to Belia Calzado. Pa-shout out insan from Baguio. Restoring my bike while watching you, from Mark Rabahal. Restoring. Ano, nag-request si Seaweed, Bigoy, and all the people of Arwas. And Villa Beltran.
Good afternoon, FDD. Sir Jun and JM. Great kumanti na ladaw nga panang kablao ti panagkasangay ni King Lester Domingo Palak iti Kalman October 6 ken kablao matan amin nga dingeg iti programa yo sir ken karonaan ni Doc Derek Macabio Biscara. Okay, Conrad Honorio kasama ken ni Chris Santo Imbag kanta nyo madad Ilocano version ti Wind of Change tinang kablao Sherwin de la Cruz Palak batch 1997 na Mandirigma kunan. Manong amak kablao man kano da Uncle Malait kan Armalite kan ni Uncle Igong kan Mamak Butog nga grip raper dito San Juan kan ni Vincent Gahas. Maang manggagdangat na aya big sa taripor. Siguro Wino break time na. Imoy ko binisita igaw di sukot na nangitlog si Dua maam-amaan siya nubion niyo maam-amo mampakada kayo tapno maagaman nyo sa tuon sisiwit ko sisiwit ko sisiwit ko May beli na kano. nulong bawa katangay berberon ko Ay, amon. sumurag no agamanyo tasakon binampaa mo sisiwit ko sisiwit ko nulumawa borboron ko sumurag no gumanyo tasako binampaa mo. Very nice ni Auntie Lisa. Naimbang kaldamanong Jun DM watching here from Cavite. Mabalin ka din request manong tindaan kay Congressman Catherine. Great kuman. Happy birthday tay Mark Tristan Cruz. Kay Mark Tristan Cruz na tayo. Thank you very much from Mark R. of Cavite. Cavite. Yes, and kablawa man ni Micaela Soto, malenab, 3 years old, ngagsalsala, tanang agdakay manen, kunan na. Gadafaro ken ka. Okay, kablawa namin nga kabagyante Morales clan, iti San Antonio Jones from Sammy Morales. Sammy Morales. Samamok sa dayjay. Okay, magandang tanghali Kuya June, ken Apong Gusting, pakibati man sina Glenn, Paul at Alma at si Jello. Kan pa-request po ng pitaka Kuya June, si Nano Liit po ng Caloocan City of Santiago. Yeah. Good PM Mamak pakablaw man ti happy 50th birthday ken Manong Leopoldo Polding Manuel itangal daw from Wab request medjay dita den nam awan nagbasulak from Auntie Elida Simanero. Hello to May agijeg bunbun agbuy-buya. Hello po kana ni Cristina Rumbawa. Kana mo ni Candy Mauro. Hello po request po ng Will of the Wind. Thank you po watching from Hong Kong. God bless to both of you. Yan, thank you so much. Hi mga idol, galing nyo talaga. From June Michael Silon. Yan. Hello kana naman ni Odessa Domingo. Boss kana naman ni Sir Loreto Galingana. Thank you sa good songs last night. Hindi mamamo. Sir Loreto nga okay. He's watching. Okay, thank you so much for watching Sir Loreto. Agkabokan Nga siya. dandanin, nga pumanong mo dito Pilipinas apamatso na sa Giant Hawaii talaga mga approve iti visa na imbagpasiha kabsat. Ngamda kami nga taapo. Kaano nga tamot nga. Kaya dito pa may nag-apply. Ag-apply tanto. Haan ticket ko ngamin ka ajay immigration ti umasidag kanyata. Social. Wow. Ha? Okay, nabangkal tayo mo, Kuya June. Kablao man nagiti kasangok tatangagin inom dito pwesto ni Boss Bong Navarro nga taga Villa Beltran Ramon.
Kaya na mangag tay radyo tinagan na. Okay, request mo kay Reribok TV ako. To'y nag-request, J.R. Bernardo. Ayan, nalapit kami nga makansyon amin apong nga request kinaado. So, noon niya lang iti mapili mi ba't kaisumatan. Ayan, thank you. I-live minto ko na naman. Hello po from Singapore, from Benitez, Jonah. Pa-shoutout po family Pangted and family Balay. Thank you po from Jeff Pangted. Hello Karuba, watching from Kuwait, from Mary Jane Romero. Very nice ko ni Charmy Sanchez. Hello to Ate Christine Kalugay, watching from Batak City, Ilocos Norte, from Novelita. Kung ano iso natin, nagapudya Batakan. Rintakutan. Okay nga, Arod. Mada pa dito ni. Hello to Auntie Minda. Welcome back siguro di jayan. Ate Jay, siguro kung iso natatan at Webes iti, Webes. Well, Webes tisang pat dun sa? Ano or Biyernes. Yan, o Domingo. Okay. Ito jayan Sayang tatay nagsasarak. Okay, as requested, alas 3 ti bangon. Ating otin na po, para kada kayo. Nagronaan, gati-gati padami nga nang isupot di rabi sa jay pabunar da Kapsat Cathy Salvador sa jay Manila. Adda mangaw awis ken ka oras alas 3 ti parbangon sumsumgar amin adut-dut mo may sa papel pinidot mo taawan danon ket kunampay umnon daytoy di may sa anang ted ken ka ti sakit ti tiyan ketay kina durbab mo nalaing makidaya ta tagtagain pem unay nudim amaramana ti handada mangisupot kapay ngamin awan kapkap nekam nagdagpadaya awan makalusot pindaem amin ida awan bain lumakan titungtungan ngamin awan kapkap nekam nagdagpadaya awan makalusot pindaem amin ida awan bain lumakan titungtungan Okay, so once again, good afternoon Apo, iti batch 78 iti Don Mariano Donya ano jay Jay DJ Aurora, Tanya Aurora National High School, Bus 78, ayan, headed by their president, Sir Loreto. Kita amat, matanda anak. And of course, kadikit dito tumpay nga ka-classmate na niyay, ni Kapsat Joseph, ni Manang Josephine, Cabal, and of course, and the others. Ti may sa anang ted ken ka, ti sakit ti tiyan, ketay kinadurbab mo nalaing, makidaya ta tagtagain pem unay nudim amaramanan ti handada mangisupot kapay ngamin awan kapkap nekam nagdagpadaya awan makalusot pindaem amin ida awan bain lumakan titungtungan ngamin awan kapkap nekam nagdagpadaya awan makalusot pindaem amin ida awan bain
Numakan ti tungtunganen awan bain Numakan ti tungtunganen awan bain Numakan ti tungtunganen